Bokulia Sports Association pen patil pi ponsi football ke pathuang dum kiti pon. MSc Vice Peace and Development Rally amai pedopon. Karlitang subitahan se pilapen karlitang anisaing tipi banghini mu marato aphan apran karmut abang aphan nepingnang ponlong lo. Kardom pini abirta than bang pini limalin timungpi non arjuik tha birtang ton pen. Lakhain ko rapho Chukihola Police Station ke parlo Upper Degrung Lukhiman rong phara rong along ke dam tang pai niphain ko raner ke barni banghini mu maratum o kachuri dam ke dam ahut kanghon kajin sobe pin pen apran karmut data bang phophan patumi nep ingnang pon long lo lapen ame thangsi labang so otlang no akamta kachoklem lo puta radang no chekobir pon lo inut arta ningkan kre trok mate Arta ki jum hek ajok Chukihola raikom sai khimate OC pen labang so adai ke do bang aphan difu juvenile court along an pon pen law and order arona teng pen ingsai pon lo labang so ingsai pon det pen aphi ningkan kre trok lang po ajok juvenile offender jorhat along si bidam koklo lapen ningkan krener kep an pleng tang lo pulote puthot difu judicial court ki bipon jia phan aron dolo labang so adai ke do bang pho phan Chukihola police case number 8/2001 under section 302/201/34 IPC arona teng pensi ingsai ponpo Nilipen Mosasteron 365 News India Pini nada segala thana posolong nang homri pini 365 News India rang pinili Mosasteron asindak nang ko homri nang ko kothe kopikuson la soputha ladak kilongji aphan lakan misen ladak kepiponji fansi pini nada nang homri la asiji tu la kedam tang por ho thala subitan se pila pan misang tipi alang tu phan pathilo asoputhak nilibo long jitu here meme sonsi ke dam tang por hodolo asi patumi apor la sonsi ne hala ke pathi be bang phu phan ne ponlong lo lage alang li Kelvin rong pipolo alang tumrong sivet apade gromorong so sai de lo lasi pini apor nang tum phan ka du ka be la usi sar phansi non chingi ponpo alang li pen Tadak lam the nange pipon je phan la pen postmortem report la pen kadu ka velam sene itum angton dan lam itum longpon po si kadu ka velam pini 365 India News India pherang ke pena gomri ke la hanlo Kelvin rongpi no etu eke gaw asile hote kon dina kon etu ta karone 26 ot Sunday dina dinot poa 26 আৰু এতিয়া বৰ্তমান কোট লৈ গৈছে হেৰি জুবিনিয়ালৰ কাৰণে আমি অবজাৰভেশ্যন হোমত ৰাখিব লগা হৈছে জৰহাট আৰু তাৰ সুবিতা হানসি পি আৰু আনিসা টিপি দুইজন কাৰণে এইটো পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো কি দেখাইছে পিএম ৰিপৰ্টটো আমি পালো কিন্তু ৰেপ হোৱা নাই এজন ড্ৰনিং হৈছে এজনটো মাৰ্ডাৰ হ'ব লাগিব তাৰ লগত লগৰীয়া আছে নে নাই ছাৰ নাই সি অকলে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে সি অকলে আছে ন এতিয়া যোৰহাট থানা কিবাতে আছে ন হয় অবজাৰভেশ্যন হোম বুলি কয় যোৰহাট এইটো বৰ্তমানটো কি তাৰ কাৰণেতো 18 বছৰটো হোৱা নাই সেইকাৰণে 16 বছৰৰ কাৰণে 18 বছৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে এই ডিফু কোৰ্টত আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো জুবিনিয়েল বোৰ্ড থাকে আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট জুবিনিয়েল জাষ্টিছ বোৰ্ড থাকে তাতে আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগে কেলভিন কোতে পাইছে দিলাই Bokulia Sports Association pen patir pi ponsi football ke pathu angdung kitipon Chiti niphai inkora troxiar ni angdung kitipon along Rainbow FC lapen Ovekimi FC angbongsi chepate ponlo ke pathu ke cheng ahut Ovekimi FC atum kachiting muchora jok Rahul Phangcho hin pen gol isitha ponsi Rainbow FC aphan 1/0 pen parem derlo angdung gitia maya long aluhi sar poman pen local MSc Ramsing timung pen chenglok BJP langpher mondol committee mai phu dorsing rongpi KLA wolong komaji aro mai phu donsing terang BJP langpher mondol committee kongchun bang noren teron lapen jutanga song langpher hawara mai phu ke hai timung Rat cyclem bang ke terang lapen Royalson Hanse Bokulia Lems chairman Indro Tokbi Vice Chairman Kheti Sharma Bokulia Municipal Board Ward Commissioner Raju Terang Pranjal Sharma BJP Langpher Mondal Committee Dun Maipu Mohandera BJYM Langpher Mondal Committee Maipu Ruby Singh Phangcho KCS Langpher Hawara Mai Rapchun Bang Harsing Beatum Pen Chenglok Pinangan Man ke doa bang phuatum chetong dun angdung kitia long Joykim Taro hin pensi langchari dun lo lapen line referee Babu Singh ti lapen Suresh rong peatum pensi dopon lo
Volongkomaji Penjer Songteron 365 News India. Chitini Pine Coroner Caparani Diopani constituency ke Parlo Borde Katimung Arong along BJP Song Penemesi Wise Peace and Development Relia Mai Ing Nippon. Bangso Mai Long Alohiaman Penchetong Don Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang Assam Assembly Deputy Speaker Numol Momin MLA Dor Sing Ronghang Bidya Sing Ingleng Rup Sing Teron Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Deputy Speaker Rites Ing Idun Maipu State BJP Pen Ratan Teron Local MSC Mukul Mohanta Lapen EM MAC Lapen Rongara Tum Chetong Don Simaya Long RDP Don. News Desk Report 365 News India. Pini abirta lapuan se kangton iglo arni kemi kardom.